Ilia le puia le o telea, e toia fia ma Yesu. Ya oli oli, o toa tase, e toia fia ma Yesu. E a fia mai, e a fia mai, e toia fia ma Yesu. Wai tanu, o lea wailoa, e toia fia ma Yesu. Watu putele, o le poto, e toia fia ma Yesu. E a fia mai, e a fia mai, e toia fia ma Yesu. La tātou tala. Lo mātou tamai o langi. Le swafa man malo Yesu ke riso lo mātou li'i ma lo mātou whaola. Mātou atu i o luma i le neitu la o le pō. Lea mātou talaina lau a fionga pa ia i le nei pō. Ta mā mātou te ole atu wha mole. A wina mai le angang pa ia le whaia o ngasili. Me ia wha peo na wha mālama lama lau a fionga. Ta mā o mātou o nā tangata o le fuefo le ele mātou te le iloa, mātou te le mawhai, o na whaamtalaina lau a fionga. Ma mālama lama lau a fionga, pe a le ai lau a fio. Le pōle nei ta mā whaamon au ina mai au le langi. Ne ia wha peo na si o mia le nei malu. Ai sei whitalai lau a fionga, ai whaalongo longo lau whanau. Whaamon mole ta mā nā tia, le nei au auna o nao se fuefo le ele. I te fu ero sa tau roi nei whapeo na si tia maulunga Yesu ke riso lo mātou li. Wha maulunga ina lo na vi inga le nei tū la. Amen. Ta alofa lau fia le nei pō. O le tātou whiau le pō le nei, o whau tu ina whape nei, o la mepa o le malu o te pē sātani. O la mepa o le malu o te pē sātani. I le whalinga e sifuru malua lo na whai poe ono, whalinga lo mtau poe sifuru malua lo na whai poe ono, whai poe fitu, e peo na tātou tala noina i pō mawai, o le aunga o la tātou a tātou mta upu o le whina tele, o le taua i le vā o le tua ma au o le pungsa, le sa whapeo na amateina i langi. Whafonga lau pola fionga le tur whalinga sulu whai poe fitu, ua tau fo i le taua i le langi. O meka eli mana angelu, wa la tau maltarako, ua au fo le tarako mana angelu, e tau le taua. A ua lātou le man malo, e le toe maua fo i le langi, se mea lātou te nofo ai, whafonga whai poe iwa. Ua lafo fo i le tarako tele, o le ngata tuai lea, ua i ngol te apolo i le msatani, o le whasese i le lalulangi. I pōua mawai, sa tātou wa aia, i le upu waloanga i sililo na mausali, sa tātou wa aia, le moli maua le ai lātou whapeana lātou tūsia le tuspaia. Tātou wa aia, o lātou moli maua i lātou sa lātou wa ai, sa lātou tango iai, sa lātou whalongo iai. O lona winga, e whiu tangata poto mai le universite, e iei sa na PhD, po sa na MA, po le ale tuainga BA o iei ate lātou, e tau mai e pepelo le tuspaia, a o i lātou whatoa whanau mai a nafi.
Au la tau ia o tu sia tu spaia, o la tau sa la tau vava ai. Sa la tau tango, sa la tau whalongo. I le upo le ola. Amen. O la tau moli maula lea, e a mai a te tātou, e pēo le upo iane mumuli iane mumua. Alo fai mumua se fai upo e ono, o lo tau mai wau tu sia ia mea, ia tumu au tau le oli. Ono al whamue moenga o sili lana mausalei. Amen. O le taimi lale nei, a tātou solo le whasolonga o tātou mta upu. Tātou talanoina le taua langi. Ma leo pola fionga le atua, e whape whea ona whaseina. Le lalangi, mwhai tātou whai tau whatas. Ona wa ai atu lea o le whawhine la au le lei lava pea ai. O mātango fie mai, o le la au fwoi au ngā e maua le poto. O na tango ai leo ia, i lona fua, ma ai. Na ia watu fwoi lan tane whatas ma ia, na ai fwoi, o ia, whamailo pola fionga le atua, le te apolo lea sa whapea na tuli malilangi, ua sau leo swainga awal pungsa, ua vangai ala langi. Ai whamailo pola fionga le atua, o le mafuanga, po le isi mafuanga, na pa u ala langi, ma ua ave whatangato tau ala langi, leo o tato iai, ona le mele tau lea. O le vaai. Amen. O le mele tau le vaai, whamailo pola fionga le atua, ona vaai atu leo le whawhine. Ana po sa tātou vaai le whalongolongo le whawhine. I le leo malu tangi mai o mea whaili. A wasa tātou talnoina ana po o lusfelo, le sa tu i luma o nofo ali o le tua, le isi o angelu whamanu malu, o ia o e sa ele ngata na whaia I mataua, ai na whaia mana, mea whaili. O ia sa whai mataitai au o langi I mea whai pese. Le sa tātou vai ele isai e ono whai muamua e o tolu. A o fio ifo iova au, ilo nofo ali pa ia, mal pa ia langi. Me sili ona pa ia, na whalonga ina se rafi, o whapea ifo, e pa ia iova au. O pese, o viinga, e ave langi. Sa tātou wawai ana po, le sau le angelu le whaman malu, o whase sela langi, e tusa ma musika. Musika pau, musika o whapea whangaina, e I whonga, o e itai le toi ana po mawai, ua ofi mai tono le kalesia. Na lue a leo le ulu a le stangata whapea o le Kerisiano. A le lue le pit mai au o pungsa. Pau al mea istangata o whaia ia sui upu al pese. Sui ia tu ei le swafo Yesu. A o pit mai lava la tai tonu o whea. Me se si vai tangata le laulangi. Mai lupo la fionga le tu al whea au mua le angelu mua. Le angelu tolu, ia o tau matatau le tua, le alo ingal mela matatau, ia e ava me imi ngao. O le ifonga mua e taun tātou vava ai e lumo le tua, o lo maua le isai e ono fai mua e o lua. E pa ia e o vava. Amen. Te le vai e se angelu oso, pese, ma siva, I lumo le tua malu, le ai. Pamalu pola fionga le tua, o lo a feo la tino, I apa au, mata I apa au, ai whapea I fo pa ia I ova au. Ai sau tangata, maona manatu, e peo kaino, oi, pule aha ula awala I fo le tua. Le awala le tua, le awal saona. Amen. Ai fialu langi, fai le awala le tua. Ai le fialu langi, pule oila wawala. Amen. Mai le pola fionga le tua, o le isi awala, mfasei nai eva, o le vaai. And when the woman saw that the tree was good for food, she was captivated by what she saw. And failaon pa tātou I le vaai. Mumulko nito lom tau po tolu whafonga. Upo la fionga le tua mumulko nito e tolu. Lalo upo la fionga le tua e whatusa ia eva. Mumulko nito e tolu alon whai po sumale ono. Whafonga se whetalai le fionga le tua. Tau te le iloa ea.
o le malu malu o tau o le tua. O lo nofo foi le nganga o le tua I tonu ia te autou. A fai e whaleanga e se tasi le malu o le tua. E whaleanga ina le nā tangata le tua. A wae pa ia le malu o le tua o tau lava ia. O le matua te lea o le loto o le angelu wha malu lea. E le ngata ua vangaia e ia le nofo ali o le tua le langi. Wa alu le o swainga. Mai lupa la fionga le tua. E tasi vai tolu o fetu o le langi. O a fetu. Whalinga momola na whaipolo sifulo fetu na e vaia. O angelu ia e kalesia. Fetu o le langi e kale. O angelu o le langi. Tasi vai tolu. Ua ia whapea ona au maia whatasi maua loto. Ina ia. Os whai no whali o le tua. Le ngata os whai no whali o le tua. Ua tuli mai lu o whai ina I taua. Toi sau. Toi oso whai lea. Malu o le nganga pa ia. Oka se le kea le nei angel. A saula os whainga. Wa ave whatangato tau le malu o le ngapa ia. Ma leo pula fionga le tua o tau lea. Malu leo le nganga. O le tauala sa peon tatou talo noina I pōma vai. O le tauala sa whai langi. E leo so se mea o le langi na whai ai. Na whai tu tono le mea sili na pa ia langi. O le taua na tau tono le mea sili na pa ia. I tono le malu. To sau to ia. Os whai la langi. Tau le malu ola. Le ngata I lea. A leo pola fionga le te o whaafonga. Liu lau tusi mātai olom tau poe ono. Ai su mai po. Sa mai lau tusi pa ia. Amen. Mai lau tusi pa ia. Se tātou. Bava ai whatasi ai. Tātou whaitau whatasi ai. Mātai o ono. Mātai olom tau poe ono. Alon whai poe lusu ma lua ma lusu ma tolu. Whaafonga. O le la mepa o le tino. Mantua o le tino lea. O le malu leo le tua. O la mepa o le tino. Po la mepa o le malu. O mata ia. Pe a whaifo e le lei o mata. E malama lama o mai. Lau tino. Ai a whai e le anga o mata. E po uli umai lau tino. O le nei a whai po uli malama lama voi tonu ia te oe. O na matua tele ai lea. O le po uli. E tauna whai oe. Tauna whai au. Malu e pupula. Lei ngoa lea lusfelo. O le ave malama lama. Ma fuanga le mai Yesu, yona au so, o tau le malama lama la langi. Ia se ilunga o tau malama lama le maunga, ina ia sila fia ma ai mai tangata. Foi ina tau langi. Wa pe le malama lama ola. Wa le toi malama lama lusfelo, wa le ise malama lama ia te ia. Wa alu ese mai le tua, o le tupunga o malama lama. Wa pauli ulingia. Lona malu. Saule lau langi, os whai, pauli ulingia malu, o le tua, po le anganga pa ia. Ona o le mea lava lea, e ta o le vaai. Amen. E ta ua, pe a tātou vaai, I whainga ti apolo I pole nei, ina e whapeona whaato sina ma whaapauli ulingia, le malu o le tua, tangata lava ia, e o mai nei ono po. Wa fia le malu le tua. Le ngata I lea. Wa fia le ainga na tu whatasia le tua. O le ato lea. O le ekalesia. Amen. Le ngata I lea. Wa fia lea. Le laulangi ato. Mamulio ane e lua lon fai po suma lima whafonga. Mamulio ane lua. La se upola fionga le tua. Mamulio ane lom tau po e lua lon fai po suma lima whafonga. Aua tau te mana na o laulangi. Po o mea o iai le laulangi. Pe a whai e mana o se tasi laulangi. E leo o ia te ia le alofa o te maha. O a mea olo I tono laulangi. Whaafonga whai po simaleono. Awa o mea umalava o i laulangi. O le tuina nau o le tino. O le atatou pa ia le whiau lea I staimi o lumanai. Awa o le isi le awala na pa uai. Le malu o le tua le amtanga. O le tuina nau o le tino. Ma le tuina nau o mata. O le tātou whiau na le pōl nei. Ma le whalia lia o le nei o langa. E le mai le tua ia mea. Amen.
Me olo tono laulangi. O whea na amata mai ai, na amata mai pa ua a tama ewa, I mea lava I e tolu. E le suia le os whainga au al pungsa, o le os whainga lava le tasi, o lo maua I to tele o tatou, I ona pole neu o tau so I fua mau wola ai. Po ma vai te mea whenga ngi tuai, sa whatu wai man malu ese, a isi taltonunga, pa isi nuu. O le lalulangi, sa lato wifo iai, moni mau, malu sa whapeon whatuina I Roma, malu sa whapeon whatuina, I nisi tua lalulangi, le ngata I lea, teimi o e tonu lava o ngā tonu Roma o iai I malu lea capitaline hi o le usu ina lea, ile Ekalesia Roma Katoliko, le ngata le intia, whatua I malu ese, ai sa whatuina fo I malu, a le tua. I ona pola o mawai, sa tauai le taua I le vao le tua, le I fonga I le tua, ma I fonga whapaupau. Au taimi le nei, o le asa upenga au al pungsa, ua whaongaina I ona pola nei. Le asa upenga au al pungsa ua whaongaina I ona pola nei. Lual ko nito alom tau po sumaltasi, whafonga. Lual ko nito sumaltasi, alon fai po sumalfaa. Fai po sumal tolu. A wao I lātou a apostolo pelo I lātou. O lau fai ngaluenga ole ole. Ua liua I lātou ma apostolo keriso. E le se mea foi e ofo ai. A wao satani lava ua liua o ia. Ma ngelu o malamalama. O le nei, e le se mea tele pe a liua na au aunga peise I. O au auna le ameo tonu I lātou. O lo lātou I unga tusa, ma lātou ngaluenga. Ona po mawai, sa tau al vātau, o au pong sa ma au langi. Nu o le tua, ma malu o isi e kalesia, po isi talturunga ese whapaupau. I ona po nei, o fiu satani e tui, I le nu o le tua, e ui na tui nu o le tua, a le tu lai atangata mo le tua, ma moni mau mo le tua. Pola le nei, whamailu pola whionga le tua, ua le tue sau leos whainga mai whafo, a ua sau mai whea. Ua sau mai tonu. Ua alu fo I lotu satani. Amen. Sunako satani. Tu I le kalesia, tu I le malu o le tua. Ona pola le nei, ele ngata ua sau leos whainga satani mai tonu. Ai ua whatu fo I lotu o satani. O le kalesia satani, o lo iei laulangi, na whawaina le tausanga le tasi afe iwa se lau ono. California, whawaina le kalesia satani, tele lope umalawa ese e kalesia satani sa moi. Pele ai. Se umo te wawai iai, whalonga se tas whameu whatu le kalesia satani sa moa. Na whatuina la e kalesia le a satani, le afe iwa se lau ono sumale ono. Na whatuina le fale, po le fale sa lanu uliuli lea I San Francisco, California, e le te māloa e ngoia Anton LaVey. O le whaitaulanga sili, o le e kalesia lea a satani. Māloa na I ngoia Anton LaVey. Po le high priest o le kalesia. Se tātou wawa ailai upu, ale perfecta le a satani, po le ase os whainga au o pungsa, mo I tātou I nei o na pō. Whafonga whalei, I upu ale whaife au a satani. Anton LaVey recognized that along with rock music, television and movies are part of Satan's arsenal to destroy Christianity and the family. Satanist Anton LaVey has stated, quote, "We can use TV as a potent propaganda machine." LaVey stated the birth of TV was a magical event foreshadowing its satanic significance. He said since then, TV's infiltration has been so gradual, so complete, that no one even noticed. People don't need to go to church anymore. They get their morality plays on television. LaVey stated the TV set or satanic family altar has grown more elaborate since the early 50s, from the tiny fuzzy screen to huge entertainment centers covering entire walls with several TV monitors.
He said, what started as an innocent respite from everyday life has become in itself a replacement for real life for millions, a major religion to the masses. Much closer to the new religion, universal religion, than Christianity is, if the gods or the priests, the high priests of television, want to overnight, and it serves their purposes, they can or could eliminate Christianity as we know it. And the influence of television is certainly far, far greater than the influence of traditional Christianity. On the ridiculous denial that television and movies don't influence people for evil, Bill Cosby declared, quote, "The networks say they don't influence anybody. If that's true, why do they have commercials? Why am I sitting here with Jell-O pudding?" Lan me lau tātou tano ina pol nei. Lan mafuangan pa ua ia atama eva. Lan mafuangan fasei nai eva. Olea? Ole wa ai. Malupo la fionga le tua o mata olea. Ole la mipa le o malu le tua. Awhaia, e se sepe le anga pe o poli unia lea. Le malama lama olo I tono ole malu malu. Ole matua po uliulingia la vole na mal. Malupo la fionga le tua, mafu anga le na pa ua ia eva. To sino mata. Afa mai le fai fe au le ekalesia a Satan. Fai mai, ole ale mele o fa ngai na Satan yon pone. Ole ha? Ole TV. Ole TV. O se mele anga TV. Ele o se mele anga TV. Ai fa ngai na au pong sa le TV ina ia fa peona mau ai la mepo mal malu le tua. To fo tato mal TV mo. Au is le TV tai milne. Man tua no po ma vai lele. TV mo mua na mau ainga mo mua vai lele. Sa wai pi inga. Sa ei pi ia pira mai via ma Superfly Jimmy Snooker. Ia ina no po ia na le mo e ma fale ale fia mata lea. TV ana sin TV like titi lava. Al time nei, tua le po TV o tau le mfaiona. Ona amo. Ai e ave al tangata e amo ma al tangata il fale loa, sei ave il fale, ai tu tonu ai o ngata tonu il fale. Si o mia no fo. E pe se fata fai taulanga. E sa ola up. E sa o lea la up. So se a inga e te alu iai, o le fata fai taulanga, la e si o mia no fo, o le TV. Ma le video. Falling on my was, ye taulanga a inga. Tau te loa ea, o le os fa ingan. Ale ai se fai fa tau le lei. E pe ona fai atu le tua ia atama eva. O le la au. Aua, lua, te ai. O le ala winga o le mea. O le whatanunga. O le whatanunga e whatau, I le fai whatau le lei. Self-control. Amen. Ale ai se self-control, se fai whatau le lei, I le lau, ua pai ai, ma leo stai. E whape nā le TV. O le upu ale fai au lea, perfecta a Satani, mai lana upu, e iai whatawhai taulanga, e iai perfecta o TV, o lo whapeo na la unga mai, ina ia whapeo na maua o tō loto. E moi. E tau e o tau Hollywood stars. Se tātou te wawa ai, I se isi. How are so many of Hollywood's most famous actors and actresses able to be so amazingly effective and convincing in their performances? That guy was so electrifying that it came through the television. How is it that they can move us to laughter, tears, or anger at the drop of a hat? Are they truly gifted with natural talent, as many suggest? You see this and you're dazzled by their talent. Do they possess a creative streak of genius that is unknown to most men? Or unknown to most men, are they in fact possessed? Is it possible that these actors and actresses are possessed by demonic spirits who have a specific agenda to fulfill? Oscar award-winning actor Denzel Washington told 60 Minutes exactly how he brings forth his best performances.
Basically what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision to play that. What, are you gonna smoke that? Nope, you are. Hell if I am. Yeah. You're Jesus freak. You're Jesus freak. The one-woman entertainment empire known as Oprah has strong affiliations with the demonic realm. The most familiar face on television says, "You can not only use your body and physical self. This is how I see acting. I ask my body to be the carrier for the spirits of those who have come before me in a way that is most meaningful to the character. Just become the vehicle for that character." Calling out for these entities to take her over so that she may become a sparkling puppet, Oprah admits of her work before the camera. "I tried to empty myself and let the spirit inhabit me." With her global influence, her shows have become a smorgasbord for the New Age agenda. Lala upo tenso Washington lenafai. Fapefeo na ia faiala na role sa fapeo na ia actai ile movie fo ile sa ia faio ia pangta. E fapefeo na ia maua le taleni na ia fapeo na ona actai. Na ia to tuli mai ia. Mai ia tala noa nga ia. Spirits. Ona po sa tatou vavaai ai I awal pong safa ngā musika. O le pole nei, o te mna o tau ati ati o tau, e iai ia pule, ma fai pule pong sa, o lo ngā lulue mai Hollywood, po Bollywood, po when mele o mai ia ata e whawhiwhi ai oi. O na e alu lai e ti whanga, po le ale I kua tuai ngai ngō ti whanga, e te alu te nofu nofu ai, tau te lei loa ea, o le e ka le sia le melna. O na e te alo te nofo alo no foa, te tongi lau tu pepe, te tongi lau tau langa malau sfuluai, o na e alu le nofo no foa, ai vavai, ai la unga mai le Hollywood star ia oe. Fa tonu mai oe, fa poto mai oe, fa tumu lau ma fau fau, I pupu sa, ma tangata e whio ai telefua I lungo lea. I lungo leata. Lea wa o mai oe. Ai maua e o mata. Oile avel ma losi, I Hollywood star ye ni e whapeona lato act. These people are possessed. Awal pong sa whafonga. Se simon mau o se tasi. E whia manao o il sili sa whapeon tu natu e whia manao. I had to ask some friends because I was hearing a lot about her, and so they told me, you know, who she was and what she was doing, and I come from the school of thought there's just some things that the public just shouldn't know. You know what I'm saying? I think you are an amazing singer. I just want to know, what sort of advice would you give an aspiring singer or actress? Because I know Hollywood can be a really hard town to try to break into. And what kind of advice would you give to them before they embark on this incredible journey? Thank you, and I hope you answer my question. When I was 15, because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling. Dote lole teni peselia, Katy Perry. Dote lole autalvo. Leu sual peselia mtua silion laulo laulangi taimine ole eye of a tiger. I got the eye of a tiger. Yeah, na mawalea. Na mau le ngata mata o le teine lea. Whafonga ilan mo mau. O le teine foi lea, o le afine o le whaiwhi au. O le afine o le whaiwhi au Cristiano. Ai sa tamu whaina ia whapeona ia lau loa o ia peo se teine pese le laulangi. Ele im whai. Whamaila ia le teine le lana mo le mau. Na ia avelona ola ia satani. Ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil.
Didn't you release a CD like almost 10 years ago? Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. I just think that the whole idea of celebrity and fame has become really convoluted and, kind of bastardized, like whereas fame used to be the byproduct of success, and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Whapea o tau o na o mea fia ma o mea whaafia i mea saununga o tifanga. Ai uso matua whaafine. Le ai. A whai o eos tangata te tonu le tuspa ia. Ma te tonu i le winga o le soifuanga lea tātou te olai. O na e malama lea e lua pule o lo whapea o na whaatau le watetea. E lua au o pung sama au o malama. O le ifonga le o ngā tonu le taua. Pe te ifo le tua, pe te ifo au o pungsā. A whai e te tonu le tuspaia. O na ele whātau waa le a te oe, le moni maua i latou, o lo whapea na whanga ina au o pungsā. O lo tau mai o latou, o waenga ia, o whai au ia au o pungsā. Mo le lalangi, e peo tātou vai ana pō, o le au whai pese. Le sa tātou wāwai o lo lātou moni mau, tui nā ato lātou wala, i au o pungsā, ina i whapeona. I le lalangi. A inga māta ngō fie. Le aistus pa ia. Ai nā nofo lumo lea. Nofo lumo TV, e whaafia mata. O leven sau, le os whainga au o pungsā. E o mai ona pō nei. E vai. Ma nai ona fōa. E ai whaasanga i o le whatawhaitaulang. A whai o tātou mata. I la whionga le tua, vi ia le tua. Amen. Ai a whai e le ai. Nā le tifanga, lava ma le tifanga. Uso matua whaafini le pōl nei. Olo o mai oe, malau whanau, e whai au a Satan. Mafu au na pa uai ewa. O le mea lawe tas, olo tu i ai tātou e au e pungsā. Whātau ina i whapeo na maua le awanoa, i lau ainga. Mwhai tātou whai tau ina loko ni toi tolu whai po sumalwalu. O le mea lilo olo i loa e Satani. Pai tātou whai tau ina loko ni toi tolu sumalwalu. E tau watas. Au tātou uma. O lo wawa ai i tātou le pupula o le li. E peise i oi se whaata ma o tātou mata. E le ufitia. Ua li ua ai i tātou. Ua wholinga i ai nei le pupula. E o oi le pupula. Whapei ona mai leli i le nganga whawhonga. Whamelu pula whionga le tua. A oi tātou uma. O lo wawa ai i tātou lea. I le pupula o le li, e peise i o i se whaata ma o tātou mata. E le ufitia ua li uai tātou. Tau se sila fia, o le fatu o le tala le lei e whabawau, o le fatu o Yesu. Ai e mawhai o na tātou li ua, e pei i tātou o Yesu, pe a tātou tepa taulai i a Yesu. Amen. Sina fia leia le tua, o le mea te wa ai, e sui ai oi. E sui enga sa whai i University Western Sydney. Sa latu sua ina in me le ta o le criminology pe ai sea, le mafuanga, po le an mafuanga, e tele ai, ia. Ngā oi le pitoi tu o New South Wales, ai le tele ngā oi le pitoi tu, le isi pitoi tu o New South Wales. Ona lātou sua lea, ua lātou wawai atu, e tūsa ma mea lo a whiai, ma wawai e tangata, i le waenga o New South Wales, ma fuanga le nā e te le ngoi.
O le mea te wa ai, e ma whai ona sui ai lau ma whau. A tele lau nofo luma TV mai wa ai. Iau Australian Idol, American Idol, X Factor, o ai si mea e te wa ai TV, e sui ai lau ma whau. Tele o ads e sau TV na le emo ama emo ma emo. Ai tele tangata toi titi a tele fua, feo wai lunga o TV. O lo tui tātou e au pong sā. Meu te ofo ai. E eile, lau pai tu pātina. Ai ele e whapea, o lo whapea ona o tui nā tu pātina. Amen? Tele o talavou teine. A wheo ai lātou ofu whanai tu tonu ofu. E pei e afoi. Pa wal me mana mia lātou. Ia me ta o le polka dot. Me polka dot mu whainai. A iai lo mena ta o polka dot. Ona ma whailana whaalua ai e whea. Le ma tā whanga. Ai ale ai se polka dot. E pei o teine whanale wa. E mai lumo tangata. Ai vai leia e tu tusa le leia ofu. E moi. E tusa leia le underwear. Ma le swimsuit. E moi. Pauale se senga o polka dots. Ai fia e lalang. Ai ngau mata. Lau pola fionga le tua me tātou te wawa ai. Ea. E liua e tātou. A tātou wawa ai leang sala. Ma tātou fia wawa ai leang sala. E liua e tātou i leang sala. A tātou wawa ai la fionga le tua. Ma tātou wawa ai a Yesu. Le o ngā tono tala lei. E liua a tātou mawhawhau. Ia pei o Yesu. E lo le leia au o pongsan, ma whaangana, e tu i ai tātou, e whai taulanga, i o ngā tonu al whale. Ina ia whapea on whao so le atali, ima le tua fine o le tua. Wala isi mea o ngā e whai, in whai ana nofo ai luma na whoa, lua tolu i tu lao mata ti whanga, 5 minute ai turi moe pe a whai tautu spa ia le tua. Aisea! Wa uma ona poloka lame au pung sao tātou mawhawhau. Tele fia e mea fia o lalangi, ai lai titi le tua. Mani maua Paulo i a Timoteo, e o mai aso whaintā, i le taimo le unga, wa fia tangata e mea fia, ai lai titi le tua. Ai sea, tu i tātou i o tātou mata. Amen. Tu i tātou i o tātou mata. Pa ia eva, whaseina eva, ua wa ai atu le mata mo fia o le fua la au. Amen. E whape whea, o na whaonga ina e satani lea o penga malosi. Kene se tolona whaipolo e mumua. Ua sili lea, lea ta mai o ngata. O le ngata lea tātou te tau, tātou whatui ese iai, ale ai le mana o le tua, e tātou te se le ata mai o le ngata. E peo na se eva. Whapertania mai lupo la fionga le tua, saro. E upule saro e sau mai le, upule a room, le ngana e peru. Crafty, prudent, saro. Tangata vaina le whapo oi. Wa whapo e o eses. Te ia na savali pe o la e faisau la e fail fala vlave ai te ia sau tu ele sau mai o sau mai tua o fa po eses o som tu fa fine o le fa po e te apolo ia so ma crafty saro la te mai au el pungsa e fa pe fe la no fa nga ina satani le au penga malo sil tv fa pe fe ona fa nga ina e saul tui, ai le sauluma, awa te ia ola veo tali. I tātou wawa ai, i au wala o whao ngai au pungsa, i ona pō nei.
The images he has come up with are communicated first to him through dreams. J.R. Geiger has not only designed rock albums, but has come up with such characters as the alien. J.R. Geiger has even promoted the teachings of Satanist Aleister Crowley in his work. Satan is using movies and sitcoms like he is music to indoctrinate the unsuspecting and ignorant masses. George Lucas used Star Wars, the most popular movie of all time, to indoctrinate people into the Crowleyan concept of the Force. Dale Pollack writes in his book, Skywalking, The Life and Films of George Lucas, that, quote, Lucas's concept of the Force was heavily influenced by Carlos Castaneda's Tales of Power, an account of the Mexican Indian sorcerer Don Juan, who uses the phrase life force. According to occultist Robert Anton Wilson, Carlos Castaneda simply reworked many of Aleister Crowley's teachings in his own books. George Lucas states that it's not his fault that people are so stupid. He said, quote, popcorn pictures have always ruled. Why do people go to see these popcorn pictures when they're not good? Why is the public so stupid? That's not my fault. I just understand what people like to go see. And Steven Spielberg has too, and we go for that. Lucas states that, quote, I realize that for a film to have an impact, you have to come at things sideways. Lucas says head-on is an attractive way to do it, but it doesn't have any effect unless you're very lucky. When you're going sideways, you can influence things more subtly because you're not attacking them. Satan is using many people in the Hollywood. Lale upule famai. Saro. Whangare poto. Ina ia maua loto tangata. Etea. Ete tami mai au tafa. Whangaina e awal pong sa. O ia me whaingaluenga. Ina ia whapeo na maua o tātou mawhawhau. E tami mai au tafa. Maua o tātou mata. Maua o tātou mawhawhau. Ona alea. To deceive the masses. A man who worked on the homosexual sitcom Ellen said that if we can get people laughing, we can then slip our message underneath their door, and then they'll more readily accept that which would not normally be acceptable. In the movie Legion, we have one of the most blasphemous and deceptive movies. Ele whapeo lātou whaia ata ina e whapeo na mauna o tupe. O tele o tangata ia, o lo I tonu meta o le occult ma le spiritualism. Tau sila fia, o ngā luenga au pong sai o na pole I unga, o le awha o ngā ina nganga leanga, ina e whapeo na tamwhai au mai a lātou a o onga, ina ia maua loto tangata laulangi uma. Tele o tangata whai lotu whapea lātou, na o paual mele mana o te Apollo, na o le kalesia, le hai. Mana o te Apollo ia maua uma laulangi. Aua ne iai se sao. Whawhiawhia tangata o laulangi, whaofi mei mea laulangi tono le kalesia. Whapea le ia tangata le ifom whamaulau lo numo le tuoma, whai whamole whamangalo, nei whamangalo tai au whamangalo le siasu. Ai whai pēle ang sala. Ona o tutusa tono le kalesia, malalangi. Amen. Whafonga. Iato lo whapeo na sau lungo o tifanga. If there was ever a movie that illustrates God's warning that the wicked would put darkness for light and light for darkness, Legion is that movie. Legion begins by letting the audience know that the movie is supposed to be about the end of days recorded in Holy Scripture. It begins with a woman sharing how her mother warned her about the impending fulfillment of Bible prophecy. When the world would be covered with darkness. Nunga tangata ia e whaia movies ia, lato tonu, ele lei satani, ai leanga le tua. A man I interviewed who worked on the movie itself stated that Scott Stewart purposely inverted portions of the biblical narrative. Stewart turns God into the devil, Satan into the Archangel Michael, Christians into possessed believers, and the Antichrist into the Savior of the world. In the movie Legion, the Archangel Michael, like Satan himself, is depicted as rebelling against God. Michael is depicted as removing a dog collar from his neck, which Legion director Scott Stewart states is, quote, like our heavenly LoJack, end quote. The Archangel Michael is then depicted as cutting off his angelic wings and defying God by screaming into the heavens. Michael is then shown going on a murderous rampage as he breaks into a warehouse, stealing several weapons and killing police officers. Michael tells us that he betrayed God because he couldn't carry out God's orders.
Michael Mikaeli states, le quote, Mikaeli "I was a tu soldier, spaya a Mikaeli general in tu his so army." Satan. He goes on to say, Le "I was sau ne given ye an fa order peo I na ye didn't believe in. puina So I tamo had le a choice, afana. betray myself Al or tamo betray le him. afana. Ole Sometimes we have to face the antikristo. thing we fear the most Ole in order apule to la feel lang. it." End quote. Wal Contrary liwal to va that, engal Angel tu Michael spaya. doesn't fight against God, Wa but it's esele the one in the tulele. book of Revelation in chapter 12 Esele reveals tuleanga. cast Ole Satan lei as satani mana angels au. to the earth Ai during the leanga tribulation iai. period. Le It tua is not mana long angel. into the movie before we find out that Michael Fa solo tato. Tau Paul nei. Tau Silvia. Tele o ato o whapeon sau tifanga. O isa si o matamata le atele. Au si yellow lima. O e fōlinga mai o sau wata mai tifanga. E fōlinga mai o lo whamatala mai pea e aul pungsa e iei me o lo tupu. Tātou te lau loa leile ata leo ai. Superman, ia sa matamata Superman foi au ia so ia. O le hal tala o Superman. O le tala o Superman, sa iei le taua i lea. E le langi. E le men nofo ai. Wa tau au leima au leanga. Wa sau le tama, anga i le laulangi, ua fai o ia mai la vea i laulangi. Tau Silvia, o whian sau le tala lea, o le tangata sa whapea na whauina le tala ia Superman ma le amtanga, na ia maua mai tu spa ia. E wholinga mai o lo ia ila ngona i to tonu o tangata, lātou te whima nao i se la vea i. Le ngata i lea, ata o tua, te whanga, o talo le vavau, o le atua o Eleni o na pō mawai malana sa mala i ngoa i a thoa. A le tala, mai sa tau tau a langi. Wa au pa pong sama au on malam lama. Wa sau lea, le atalii o le atua i lunga i le mea sa tau le tau o sau e whai malavea i la langi. Uso mtua whawhine. O lo tam whai au pongsa e tau mai tangata la langi, le ai. O lo o lato i lo le lei a le mea, o lo tupu. E se si matamata le ata leo Transformers. Au te ata. Amen. Ia, ia se foi au lai titi, ia se lo fia cartoon leo Transformers. Ai whātua o lo nei, le amatanga ma le tala anga o le story, o i lātou sa whapea na whawina ma whaia le ata lea, o i lātou o tangata i ngō Gnostics. Gnostics, o tangata o Gnostics, e maua mai a lātou tartanunga, e tupunga mai o taimi o Ioane, mo Ioane, le tusi mo Ioane, lua Ioane, tolu Ioane. I le taimi o Ioane, sa i tangata i o Gnostics, sa lātou tartonu, i le melea o le tualeanga, o te apolo mana au, e le lei. O reverse le cycle, o le tala lei. O te mālola le sa whaia, e tali tonu tatanunga na, e tupunga mai ona pō o mawai. O na ia whaia leo le ata. Optimus Prime, le tai o i la tau sa whapea na tau a langi, o le tala lava e tasi, tau a langi, o tuli ese mai langi, o e suea, ese la veai. O na o mai leo au le whapea au manam lama, ua lato tau whatasi matangata, ma vai ngā au o laulangi, lato te tau le tau i le langi. Whatau ese i le tama leanga o le ata. Au le winga moni o le ata. O le tai le whapea ele lei. O le whatusa o lusfelo mana au. E meta o subliminal messages o lo tam whaia ia awal pungsai na ia maua e o tātou mawhau. O na whapea leo tātou, o le tama lea, ai le ai o le tama leanga. Le sau satani i whonga ele. Upo la fionga le tō le whalinga suma le ono. Loa rane to tolu. Wa atu le atu lau. Ina ia whapea na whapoto tupu o laulangi. O na alea, o na tau le taua i amaketo. Wa au whatasi au al pungsa, ma tupu o laulangi, ma loa taitasi, ina ia tau i le tua. Ai whamtala mai au pungsa. Uso ma tu whawhine il Paul nei.
te ua e le talitonu. O lau TV, ai le faitete. O le kalesia le mena. La unga me lau TV a oi. Au te leo taimi a whai le lei, o me le anga le la unga mai te oi. Tifanga, o le kalesia. E leo se e kalesia peo le kalesia whapenei. Au e kalesia ua umana whau ai, au el pungsa. Afe mafe la tau e o, e nofo ai wa ai se konseti. Siva ta mapese, tui mai le kamperau, tā mai pisa mai, siva mai, ia nao le lu e ama pese. Whapea lai alu lea, whawhiwhianga le ai, o lai alu eifo. Ina na airo lai tū mai lunga yo. Au whea le tua. Alu po atoa, e mtua le ai ama se malosi alu ese. Ai asau lo lotu. O tuli moe. Whapewhiona e loa o e ia Yesu Kiriso. Ingo fia. Te tala lau tuspa ia. Whaitau. Nisio tala vau. A whaitau le love story. A whale po. Wa umarea. Wa umar tus. Ai lei whaitau ar kenese tau whaalinga. Tasi le chapter le tusia mātaio. Oh, tu are boring. Ai sea. Wa umona, wa maua e au al pungsare ma fau. To sina ai mata. Salamu salamu tasfe potolu fa fonga. O te le tu yo luma, sea. Se meleanga, le upor fai salamu fa pertania. I will set no wicked thing what? Before mine eyes. Lalu por fonga le tua, ya satani. Fai fono langi, mele pola fionga le tu tu se yopu. O sau satani e fai masui o le langi. O atu atali o le tua, le tu se luka lam tau potolu, fa mai o atamu le tali o le tua. Lona winga e ai isi paneta i to tono le malo le tua, o lo yai atamu o paneta taitasi. Tai o paneta, e o mai luma o faile fono, i luma o malo le tua malo nofo ali. Ai vai atu le tu o sau satan. Patu lo le tu ia satani, o fea te sauai. O le alu wingol whamtalanga. O le wingol whamtalanga, o fea o lo malo, na o avatu e te pule ai. O le alu tali e satan. Sa au fea lua ilala. O le alu wingol tala satan. O au le pule lalang. Lala upo le tua, wa e vava ai e ai la au na yo. O le altali le tua, satani le ai, e te leo pule la langi, ana whapea te pule la langi, e le ai se isi o lo tū te te. Ai iai, o ai, o yopu. O yopu, ato toa, matau le tua, ma alo ese le anga, ma le upo la whionga le tua, o tangata ia, e alo ese le anga, I will set no wicked thing before mine eyes. Amen. A whai o vai ngā TV, mai sa mala tāi. Awe whafo. Patali te me sa ue lola pise tiai. Na tu leo lau tu spai ai o. Na nofo ai lunga lau nfoa, te me sa ue pia umara unga luenga, nofo nfoa, e vai atu tu spai ia. Vai mai tu spai ia oi. Amen. Ai whaalonga atu matuale mwhai ana, e fia whai tau tu spai ia, vai so iai. Le lo pe tasi masina, lua masina, o na e latu leo te tala. E moi. Amen. O le ase upu al tuspa ia e whatau i ona pōle i unga. Whongal mātai o lusu mal whālon whai pa tōsu mal fitu. Mātai o lusu mal whā tōsu fitu. Silfia. O le mai o tātou i e ta ue tātou kirisiano. O na o ingoa kirisiano, a le fia whai tauare o ngā tonu, o le me mau e whai e tātou ma kirisiano. Lea. Amen. Tuspaia. Ta ua tātou kirisiano, a siri lo tātou fia wawa ai isi mea, a le whai taua, le tusi al kirisiano. Amen. E le sao se si lotu,
Te fiu e te lotu, te le sao, o te fiu e te launga, o te le sao, pe au le vavaai a Iesu. O ngā te tonu o tu spaia, o Iesu, sua e o tau tusi, tau te manatu, tau te mau e ala. Au tusi ia, e mori mau mai a tau, oi, o Iesu. Amen. O le ala me ta o ia o Cristiano, pe au le matua muri a Iesu. Tia i laulangi. Au al pole ia me vavaai ai. Au al pole me whalonglongo ai. Ai matua sua e Iesu. Uso matua whawhine. Po le alo au le lei, po le alo malosi. Po le al tele au tupe, e ei laso, e te roso ai pu. E ei laso e tanu ai oi. E ei laso e tanu ai au. So get serious about your life. Amen? Get serious. O le lotu ele o se meta alo i sesi. A fialu le tua, matua alu. A ale fialu le tua, a o pole yo matua, a alu lalangi. Langa le upuna Yesu. Le vela, ma lili. A awolea. A awol fa le ngolua. Te lon men tupu ya hamti tamti na nofo lungo le wo. O le altala, na pa upa. O le vevela, o le malili, ai nofo o ngā tonu. Taulanga is serious about your salvation. Amen. O tupua e masani un tātou wō tātou whanau lotu ono le expectation a mātua. Oso matua whawhine. You search yourself. E taimi lo au o langa no nofo a lei, mo wawa aia tu i tatununga ese. Ioe na o tupunga mai te Cristiano, ai sa o fesilingia le tuspa ia. Ioe e te tauna e fesilingia. E te tauna e fesilingia. E tauna e suesue. O le awara sa o e le pele ai. A maualo ma ngato i fo loto ma wai mauti noa lo le ala em faiona e avea le ala falatanga e la alo. Amen. Al mele o le saulo lotu sapati lua. Alu nofo fale le si lua sapati. Alu lotu sapati tolu. Ta akalapu le sapati. O som to fa fini. Taon tato sa ili le tu manu mau le abnoa. Amen. Matai le sufato fitu fa fonga. Fai le upole tua. Ai pei ona ponoa. E fa pea foi pea saulea. La tali il tangata. Lan men tupu ona ponoa fa fonga. Mfai tato fai tawatas. O sirfia iova o le anga telelea. Le tangata. E le langi o manatu uma ua mafau i fo ia i o lātou loto ua na ona leanga ia soma ua leanga tangata o manatu uma o sili e whape whiona suia o tātou manatu lua koni te tosu malvalu e suia i me tātou tea ma ai lona winga na sui fo il manatu eva ina ua vai atu ina la au i loa le malanga o na manatu sei mua mai le tua awal ai Aina ua maua e sa tani i ona mata, ua suia le awale ai, i le ai. Mau mai, ua suia ona manatu, i le vai, o lona winga, o i la tau i e taimi o noa. La upola fionga le tua, ua le anga te le tangata, o no lato manatu natunga, le anga i le vai. Whain tato whai tau kene se ono whai mua malua. O i nā mata ona whatu te le ino tangata i whafunga ele. Ma o whau ina la tau e a whine. O wawa ai leo a tali o le tua i a whine o tangata. O le lei, lava i la tau. O na whai a vai leo i la tau i whine uma, o la tau loto i ai. Kene se ono whai potolu, o na whetalai ane leo i ova. E le wha vau na whi naulo o nganga. Ma tangata. E wha pe whio na pā u le wha nau o le tua. Po a tali i o le tua. O le vai. Na whao ngai sa tani il taimi o etena, ya Eva. Whao ngai sa tani il taimi o Noa. O mai Yesu, e peo na po Noa, e peo lea. O le aso au le ia whio mai lea tali o tangata. Pa u la tolu taimi o Noa i le vaai. Usom tua whawhine. Whao ngai au il pungsa Hollywood. Ina ye wha peo na maua e o tō loto.
Amen. O le ase awala. E mawhai. On tātou sao mai ai. I os whainga au pungsa. On matua tele awa. O le violence le sau Hollywood, e moi. Pai matamata I se ata I Hollywood. Ia wata e matamata ai. Pe awhai matamata ni a wata. E whaapal whana ai le se pule sau e whafu. Pe e se fia wa ai ia Rambo, la e tamo e solo malana whana, ia nana whapea atua o ti tangata. A whapea ta maiti e nofo ma o mista mai mea. Tau sira fia I ta alonga ta maiti e mwhaiona connect atu I nei anga I Mount Druitt anga I oi Canley Vale anga I oi I Glenfield. No nofo uma le tangata tono la tau whale, ma la tau whana I e ave whapea, a la e tautaua. O ei loa e mea whapena. Ia o lea, o au leo te nofo atu I e le ami lau te iai, ia ma lesi tangata lai nofo me Mount Druitt, I luma o lana TV, ma lana ami lai iai, ia lau te su e ina I au whawhashotia. Ai o au tātou e au pungsa. Ai o le wa aila. E iai e se fō le tua mo le wha mai mata. Whain tātou whai tau whatasi fō le tua. Walanga atu Yesu o whetalai atu. O le whatu tua mai a te au. E le whatu tua mai o ia a te au. Ai a te io o ina mai au. O le wa ai mai fō I a te au. E vai atu o ia a te io o ina mai au. O sau o le malamalama I laulangi, ina ia le tu maupe I po Iuli Setas, e whatu tua mai a te au. Amen. A whai o whapon po Iulingia I tātou ma o tātou malu, e au pongsa, e mi whai ona wha malamalama ina Iesu Keriso. Amen. O le fōlea, te loa whaalong so, Iesu, usam tō whawhine. O lau inga mo tātou, alu e whaini au Bible Studies. A ele alu e whaini au Bible Studies, e te lei loa le reality o le taua. Whalongo mai. A whai o paualau me whai o le alu ngalue sau whale ai, alu moe, ale le stai au, alu ai, alu moe, ai le ai se moni mau mo le tua. E te lei loa le taua o le taua. Il taimi sa ualu ai ngalua I tondo se health food shop I o Parramatta. O au sa whai Bible study o le ministry, il taimi na. O lau ngaluenga, o latu taeau, no fui lalo, sue latu spaia, whatatali tangata o mai. O isi tangata o mai wawai mai api, o rofa pen, I health food products, I isi tu o le falsa, o le whale o loa. Ia, intelesi tangata I wha spiritual, I me wha spiritual, whale anganga, on talanoa mai lea. O sam tō whawhine. E mata atu le aso, o talanoa, e umma le aso, o talanoa me tangata PhD, BA, tangata popoto le history, tangata so seisi, e saututonu, e tui mai au whatu tua. A tauntali. O nā whatu a tā ua I a te au, le tautonunga leo te iai. A ele tau whale anganga. Ele taua ia te oe. Ai a whapea au. El taimi le whatua a mata ino whai au Bible studies, Bible workers. Ai a whapea au, tele o Misiona no whalongo ai. O loa le mata upu, tele me o ino mawhau. Ai o el taimi tui mai au luma I fasili. Oi, whea fore mau. Whea fore, o to mantua, mau ala, len fwe mai whai whiau. Usam tu whawhine. Su emo yourself. Wa ai mo oi. Pe ai ta tonu le fionga le tua. E le ta ua ia oi lau ta tonunga. Pe ai le tu ulau lima. Ina ia wha peona whailinga luenga le tua. E le ta watu o whai whiau lea. Le wha tonunga ia te oe, te lia oe alu e whaisinga luenga le ai. Alu e tui tui. A interesis tangata linga luenga. Whai ai. Watu TVT lea. Alu matamata mo le vaiaso. Saul vai aso lea, o tali au sili. Maua mai. Amen? O wha mai o tātou, o le tele leiloa, ai leiloa ave le whiau. Sau a leo le stangata, na le paualo me tui ai, na le tui ai le aso le li. Wau e loa e le aso le li. Yo, e nai te ifo le aso lea. Aso le malu whiai.
Ia na le pauana. O mai isi tu mai au fale au fatalai. Pa pea dai wa e loa e la soleli. Le ai. Ona fa mai le soto lu sfulu vai po valu e o sfulu malua. Nai fa mai ai o la soleli. Ia na le pauana. Usum tu fa fini. Learn what you believe. Amen. Tato fai tau le peru sulu fai po lua. Mai ava vai atu ia Yesu. O lena te taiteina, ma lena te whātuatoina. Le whātuatua. O ai tātou te vavai ai. O Yesu Keriso. Amen. Yesu o lo whapea na whasino i tātou le mesilun pa ia langi. Yesu le sa whailea. Whengainga ma le tua. Nei whapea na whaio i mpurvanga i le langi. So sua o tau tusi a wao o tau manatu tau te maua i le ola whavau. O tusi fo i o loa, lo mau mai a te au. Seo waa whaali a tuse ia le clip muni muli nei. Mātang o fie i o tala i le te maititi. O lona i ngō Logan. Well, they call him the Sky Angel Cowboy, the voice of a little boy who called a radio station to share a story and a lesson that God showed him, a message that has now captured the world's attention. This is 13-year-old Logan Henderson. He lives on a ranch in the middle of Nebraska. Isolated from much of the world, he often listens to KSBJ Christian radio out of Houston, Texas, which he picks up on Sky Angel. In late October, Logan made a call to the station that would soon be heard around the world. Hey, Mike, can I talk to you? You bet, Logan. What's up? I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night, my dad was roping this calf. And this calf had been born from a really old cow. She didn't have really the greatest milk. She didn't have, like, the vitamin C and stuff. Okay. She broke her back. And this morning I went out and put her down myself. I was talking to God. I was asking God why she was special. And God said, you know, Logan, my son was special, but he died for a purpose. It's kind of the same thing. That calf was close to me, and God's son was close to him. Logan, you're so right. It's true. Think you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine. But I wanted to tell you guys that is so important. Just remember, when you lose a loved one or a pet, always remember that God gave his son too, and he understands. He will always understand. He will always just run to him. Logan, you're wiser than you know, buddy. Oh, I just figured I'd better call and share with you guys. Love you. Love you too. Bye. Bye-bye. Sumatang o fie. Amen. Samai titi. Ei loa le alofa. Iana peti. Matang o fie o tala. O le ata I tonu o malmalu. Tamantua le tala I tonu o malmalu. Taimi o le a whasiotia e se mamoe. O te pē e se mamoe. Mamoe sa e tausia mai o pepe. Se tupu ai. Ai ona o le angasala. Ua e whaia. O oe lava e te amoa le mamoe. Ave. Ona te pēle I luma o le whata whaitaulanga. Sa iai sa o mamoe se mātou mamoe I New Zealand. Au mai o mātua, mātou tausia I Christchurch. Tupu mai le mamoe, o le whiawhia o le mamoe pe au sau mai, pe a mātou o mai le aonga. Vai atu le oso mai le mamoe, whiawhia I aso uma, whawhanga le mamoe. Wa iai se mafutanga o mawhana. Ina wo o le aso o le mātou o ese ai ma Christchurch.
O le lopo le han mea o le a whai mamoe. O na ave leo le mamoe, e ave I se isi ta malo e tele ni ana mamoe. O le nā aso se aso sao o tia ile anganga. O I lol mamoe, o le a muta al maftanga. Ina ua mātou o ese, ta muwhai ar mamoe oso le pā. Oso le pā. Ina ia whapeo na sau ia mātou. Whalongo ina ntala, staimi o uma. O te pēl mamoe, o nā pau al mea mamoe na tam whai. E oso le pā, ina ia whapeo na sau, e mātou toe mawhita. Usom tō whawhine nei pō. Whatoa o lei loa, o whatoa o I loa le mātango whia le mawhtanga. Ina ua iai se mawhtanga, masiau pusi, masiau maile. Ina pō mawai le kea iai le anga ununa o meola, kiki atu I. E lai titi atu lo lato tā ua I lo tangata ola. Al temin nei, e se ale manu mo lona wing. A tato vai mawhau la I ai le teimi. O whasia ai e le ta mai titi ma wha umale ola o si ana povi. Tangi le ta mai titi. O nol tā ua o mawhtanga. Pele ia te ia lana povi. Ai o le ata o le fio mai o Yesu. E le whaintā ea ia te oi. E le whaintā ea ia te tātou. Le soifua o le tua le alo. Le atali o le tua. Safa pea o na fusia I lunga I Calvario. O noi tātou. E le o ena e sau e pōlu nei. Na e sau o na ngai o inga le nganga pa ia. Ina ia whapea on tātou mafuta. Ina ia whapea on tātou whalonglongo. Ina ia whapea on tātou whasino I tātou. Ia Yesu lo tātou purvanga. O e fia sau ia Yesu nei po. E reo whai atu sau hamtalanga ina ia whapea ona o tia o langona. Le ai. O lo tau tala atu whale tuangane, whale uso. Whale atali. O lo tau tala atu. I le vaenga lea. O lo finangala. Te leo tau tala atu I. Mwhainga nei tangi nei. Malingi loi mata. Ang sala tai au. Ai whiriwhiri. Te watu lo wola mo le tua. Whaione sau mo le tua nepo. Whawhawina lo whengainga. Te tuna atu lo soifua le tua il pol nei. Le lol mea tupu pēr tātou ati whafo. Ai whia sau ia Yesu, mwhaiona e tūlai, mā u nepo. La tātou talo. Lo mātou ta mai o langi. Le swafa man malo Yesu ke riso lo mātou ali ma lo mātou whaola. Mātou te whalata lata atu au luma le neitu la le pō. Whaftai ta mai lo whatas mai. Whaftai ta mai. Ono Yesu ke riso lo mātou ali ma lo mātou whaola. O lena maliu mo I mātou Calvario ina ia maua I mātou le avanoa. Pe a mātou whātua tua ia te oi. Ta māwha mole ia e sosoani mai a te mātou ina ia whapea na ofi ta ele o mātou nei loto. Lau upu le nei pō. Ina ia mātou loa le saua le oswhainga au al pungsā. E peo na mātou vavai I tele o ana auala. Au wha solom ta upu I le pō ma le pō, le whina ngotele. Ta maolo tau pe au langi, au al pungsai na e whapeo na whato I lalo ia te mātou. Ai wha mon mole ta mai a mai a te mātou na mā losi mai langi.
I nea mātou filfili ai mo oe. Te uatu mātou atoa mo oe. Amen.